Ono što je bitno, mi imamo u Srbiji kao jedan od podzakonskih akata je pravilnik o izdvajanju tipova staništa koji su fragilni, koji su prioritetni za zaštitu, tako da postoji klasifikacija tih staništa o kojima bi trebalo voditi računa. Neki su tipsko-srpski, da kažem, odnosno nešto što je vezano za teritoriju Srbije ili taj deo jugoistoka, a postoji staništa koje su univerzalno fragilna, kao što smo pričali sada o vlažnim staništima, otvorenim staništima. Ono što je neophodno je u suštini da se napravi karta tih područja koje imaju u stvari staništa koje su, da kažem, konkretno od značaja za zaštitu. Treba da se napravi inventar najvrednijih delova staništa i da se ta staništa čuvaju. Obzirom da mi to još uvijek nemamo i da smo u procesu izrade tih stvari i procesu pristupanja Evropskoj uniji i pravljenja ekološke mreže Natura 2000, to će svakako da bude uzeto u obzir i da se u tom smislu upravljanje tim prostorima dešava na način na koji je, da kažem, održiv i koji je ekološki prihvatljiv. Pod tim evropskim dokumentima koji se zovu direktiva o staništima i direktiva o pticama, oni objedinjuju sva staništa, sve vrste i ptice, tako da onog trenutka kada budemo stigli do tog momenta da kažemo da smo napravili tu mrežu i tu je ta ekološki značajna područja, mi mislimo da ćemo, da kažemo, već tada da budemo poprilično daleko u odnosu na ono što smo sada. Tu su pre svega vodozemci, pa onda ptice zbog toga što su kao takvi najranjiviji i treba razmatrati sve te grupe zajedno, znači nikako pojedinačno zbog toga što sam diverzitet ne zavisi od prisustva jedne grupe, nego zavisi od prisustva svih činilaca te komponente staništa i komponente ekosistema, jer ako nešto iz tog lanca nestane, prosto će to vući promenu takvu da će da nestane i u onim drugim delovima koji su, da kažem, možda malo otporniji, ali opet nedovoljno nezavisni od ostalih, na primjer, vodozemaca ili riba ili ptica, od ovih biljaka, insekata i tako dalje. Tako da je to jedini način, odnosno da se prosto to odvoji i da se kaže da u okviru tih ekološko značajnih područja ne sme da se radi ovo i ovo, da bi u stvari to moglo da ostane onakvim kakvim jeste. Jer ako budemo i to dirali, prosto će sve da propadne. Mislim, bit će delova koji će imati neku komponentu tog onoga što je bilo najvrednije, ali će to da bude toliko rasuto da neće postojati mreža. I s druge strane, ono što je, mislim, jedan od takođe velikih problema je fragmentacija. Mi imamo Srbiju koja je podeljena koridorima autoputeva na koliko već mreža, mislim koliko već područja, ne postoji ni jedan zeleni most, ne postoji ni jedan propust za životinje, prosto životinje su nam odvojene po, da kažem, po nekim regionalnim, opet zatvorenim rezervatima, da kažem, pošto nema komunikacije između, na primjer, vrsta koje su na istoku Srbije sa vrstama koje su na zapadu Srbije, odnosno pripadnika istih vrsta, na primjer, jeleni sa istoka ne mogu da se sretnu sa jelenima sa zapada i tako dalje. Znači, to su sve stvari o kojima treba voditi računa prilikom razmatranja tog biodiverziteta.